Orio mno mnaruherwa oingangara ya Western Nyota TV no busangafu wange obaresi pindi esia ameno sanyo. Olo lero kudaholo namera mahwa ako huinia fungu la 10 ano hero nyolobo lori tithe ama ndala hwehumi. Kudaho wala kana kuringala mbwe fungu la 10 ni sina. Ngucha kuringala kuri fungu la 10 no ni sina kuringale tofauti sina iro kati ya fungu la 10 nendo huinia sadaka. Nduho la mirimo danyo la malipo mwisho wo mosi nesende chandugu lipwa chino haire ndipe fungu la 10 area gross ama net nimbola gross mbamanisha mbwe ore okulabirimo for example ama kwa mfano norukunyo la silingi 1010 ne 1010 chino rashinyo la musa yao sichina 1010 haba banayini aho NHIF baini aho NSSF bandi banayini mpaka na insurance ende makwa mangi manke sende chao chiri kuhola haramarebo karimbwe nindi kuhola mirimo ndi kunyola sende mwisho wo mosi bayini sio bindu bino byose haire ndipe 1010 chori opata echo amo hairo lipe esende chori opata nivama labayini aho NSSF na NHIF akona mako akahula mala mahorero no humanya mbwe fungu la 10 o hairo lipe fungu la 10 la gross ama net ambi mlubuchiro ndo kuhola kanokosi mungira yo huweka mungira ira indai kucha kubola mahwa kene aka fungu la 10 nukuringara nende mbweni kari ori onyorere mbole bonyore gift mlusungu ama onyore scholarship no rumane skuli onyore help abandi bari mu betting anga hore betting na nyola sende bandu barukure babare haire nyine fungu la 10 eli ya betting ya horeo haire nyine fungu la 10 la help haire nyine fungu la 10 la scholarship amare wako kosi kecho kumeda okukalusibwa nende wawe changuli abarula muchimbe katika uhane echa mumbo olwarero ndinende Reverend Stephen Hamati okurula mbeka ya Vihiga alala nende Pastor Jack Spisu okurula mbeka eneo oruhonyara kuelewa mbwe fungu la 10 ni sina tofauti sina iruo kati ya fungu la 10 nendo huinia sadaka ne husina huinia fungu la 10 ne likare hore betting nikare hore scholarship obere siwesende ama gift hairo ini fungu la 10 lesende chenage ambi mlubuchiro mena ni Cyprus Kachuki nelawanda yori Napiu Stangausi ambi andere wakeni bangi ili hubole wake nako akafungu la 10 ambi pastor Jack Spiso ambi Reverend Stephen Hamati biene shingatiri tingombe onyala kubala nikala magunia kama tuma onyala kubala so ebintu bino byalo kurebwa mu namba fulani ho esemu yehumi yebintu bya Nyasaye hwesinjia kulonda nande mirimo cha kholanga ibe ambo kama pesa nombe miruko nonde byose bya kholanga nisho esemu ilangwa mbufungu la 10 orio haro kwa hivyo hata omwanao mubana bao omwanao mukulundu ni fungu la 10 onyala kunyala kubola mbu khubana omaya abana sheyelo kulanga abana ne miandu asa tawe kira abana ne sehemu ya ebila lebindu ta lakini fungu la 10 yenyanga ibe khubindu lakini still khandi noli nende ufimbuli Nyasaye na khubora mbu khubana bano ndikombanga mulayaru mishire konomba shina onyala kuwana lakini katakario ndibula abana khandi bosi Nyasaye betania mbere lakini yumauli la koli bolanga mbu pake inyo mwana wanje abe fungu la 10 lakini abana banje enyalo kuba dedicate bosi baremma kono Nyasaye baburumishire munjira ifane lakini khubola fungu la 10 hasa khubolanga khumiandu nombe mali orio muno Reverend okurera ubwaha humekesi yako ne harano tofauti sina iruo kati ya fungu la 10 nende offering ama huinia fungu la 10 inakarebo la mstafu chaba lawimbu Nyasaye mwene abola mbu echitonye sheyi 10 ne eshianje akamina ngapu lwemba ndakanyola khubindu byemyandu cha Nyasaye ambere fungu la 10 ireli anje ta
So fungu la 10 ni kama lideni kunyasaye munjirambu neshire lideni lyakanyanga linzune nomba endoro butinyu bohwana tawe shikira ninjira ndala yokuwesya nyasaye oluyalimbu nyasaye nuwa khonyere nyasaye nukhonyanga nukhwere sinje bintu byose byakuli nabyo ho yeyasa batambu khulwa okhumanyisya oluyali khulwa ifo okhumanyisya mbu khutambwanga ni ukhonyanga okhole bintu bino byose yabola mbu khuchake nende okhumwesya fungu la 10 ho fungu la 10 ni kama lideni kunyasaye shikira nyasaye yabola fungu la 10 nelilye ho olwemba ndahaye nyola umushara kwanje nomba amafuno kwendu byendiyanga ko shirishi eshiro kwesya nyasaye tawe embetsanga nerunga ta nenya fungu la 10 embetsanga nerunga lideni lilye khulwa owaknowledge nomba okutambwa mbu nyasaye nuchiranga nenyola byose nomba nunzi kuranga injira mutinjero khataru tisa khula 10 ibolanga mbu honor God in your substance and in the first fruit of your increase yani owesi nyasaye oluyali mbindu byonyola fungu la 10 njira yo kuwesya nyasaye oluyali mbu nyasaye ne yumberesya obulamu nyasaye ne yumberesya amahono katia nyasaye ne yumberesya obuchezi byose byekholanga ne kwisinja ifula ne yochiranga bintu bikhula ne yochiranga bintu bikasa ho ehwesya oluyali ehwinamira ne khufumia ne khutambwa mbu mahuwa kano shikalamani kanje nomba unyali bwanje obwahoreta abula ne yonyaranga eshitonye cheli ne kuwesya oluyali shikira wapola mbu fungu la 10 nelilyo lano ndakhaini ya fungu la 10 embetse rungire lideni embetsa na chirwana ta I have not offered anything so far ne ana fungu la 10 embetse rungire ta lideni mwana of Priska nendi nde shilingi titio 200 mana ehwese shilingi 200 embetsange kurungire ehwere kwa shidu kweli embetsanga rungire lideni 200 tya Madam Priska yambesya emukalusiriye so if anything huwesya 200 lano ne huwesya 300 nomba 200 novolambu Pastor Steve yambere kwa shilingi 300 lakini ne rungire lideni lyo ya 200 chonyala kubale huwereta so lo wananga fungu la 10 kubetsa kushiro chako kuwanata kubetsa huwesya nyasaye oluyali ne kutambwa mbu ye yabola mbu fungu la 10 ne lilye kwa mwesya anga kurungire lideni ilo ne lideni omwesinya lano nwahana lideni lano offering lano niho okuwana hundi kulonda kunyala kuba okuwana kwa umradi kuli mukanisa nomba okuwana huira sadaka mukanisa iyo chiri nde fungu la 10 niyo basic niko msingi kwa kuwana oshiro kuwana tawo ndenyembole hano mundu anyasaure oshiro kuwana you have not given mpaka lo oshiro chako kuwana mpaka lo runga lideni lya fungu la 10 pap then from there ochaka lano kuwana okuwana hundi kwosi kubetsanga nende maana no iniye fungu la 10 la kwanza shikira abanda abanji balinde shida mwana wewe kwamba bayininje sadaka bayininje bintu bindi lakini shibayininja fungu la 10 lakini omanya saya balinda yasaya alindanga ku orunge lideni lile kwanza ni kama kwa mfano kwembore nende de shilingi 200 Madam Priska mana kwesi ku 10 bob yani ejiro kurunga 200 nenjako kweza ku 10 bob omanye oukanga maparoko urebanga na sivuno akalinde lideni ajira 200 kana yangu na kuponye kwa 10 kana yangu na soda ya 50 do you know ejiro kurunga ta kata numbese ebintu bino foundation ojiro kumbese shinta hija ojiro kurunga lideni yangu ho omundu anyasake kenyama nyembu fungu la 10 niko msingi ko hwana ne ane sadaka zindi ne honya katabalwale ne honya katabauma lakini ejiro hwana fungu la 10 bado nyasaye arebanga mbune Steve ungati nja ni kama okubembeleza yani kubembeleza ande 10 nendinde 200 sio oleke kureba no bujanja Kenya hanga hurudemu huane fungu la 10 kwanza alafu sadaka zilizo ibe project ibe huana mukanisa shindi josi sadaka ilonanga hufungu la 10 orio mno orio mno mlori muheru esipindi ni ameno sani kulona marama kwa huinia kuberesania fungu la 10 ala nende okuberesania isadaka ndi hubola kano alande Reverend Stephen Hamati kurula mumbeka ya Vihiga haro Reverend ni ndewe ndi fungu la 10 ni sina sababu uelezi yako fungu la 10 ne sina yani baulambu ndala huwe 10 ama 10 kubyosi baba nisha sina ni mbole ni fungu la 10 sasa yani sasa obomanyinjia mu kubindu byo bya Nyasaye huwere esemu
ya 10 byonyalo khubala ehumi nomba omanye mukhubala obwaukhani buliyo biro ebindu bindu byonyalo khubala physically 1 2 3 ne byula 10 byula 10 nomanya shilala nisha Nyasaye nomba 1 2 3 byula 100 nomanya ehumi lakini biro ebindu ebyolanyalo khubala ta ne khulo obweri wa Nyasaye mwana wefu Priska kenyanga umundu wa Nyasaye amanyembu shikhuwesinja Nyasaye ta khulweli ilako tawe in fact nova very much nova unajua shibulo bweri I don't love you kaba ehwesinje ebindu nembala ndaisiye Priska 200 khandi nyanga ne mwere 50 that is not love. In fact a Bible ibolanga for God so loved the world that he gave. So love is demonstrated by how much shingalwa yanzo mundu nendio mwesinje ndio ho omundu wa Nyasaye kata no ina fungu la 10 shikeyango obe very mathematical obolembu ndanyoro mushara kwa 115 shillings no bolambu lano de nyanga calculated to be 10 shillings and 50 cents 0.55 that is not love. Love iyananga ho Nyasaye khulwa yakhwera muno Nyasaye no timbaba akhwesinje binde bingi shikenyanga khubenende ihombu bende nyanga calculate exactly afadhalo o calculate exactly mano omete okhuyombo calculate exactly nyanga bu Nyasaye etsukana niyanzibira shikalika leta Nyasaye nefwe khandi lwa khwesinja shapimanga mwana wefu nikaba kwa kharere mapesa ebili bya Nyasaye khwesinja le urakha abandu mu oxygen mu ICU barunganga fana mpesa kanga khwere mu esieranga tshaya no engori no lolambu Nyasaye niwetsimba basi muno Nyasaye akhwesinje bikho shikenyanga khubeta nende likwambu khube mathematical kwamba 10% ni ino 10% ino lakini no ne demonstration yobweri bwefwe khunyasaye nikabonya lokhwana khunyasaye nende obweri khunyasaye onyala kunyola obiranga kata elilako shikira okhwana kwefwe khwere kubireka tamalako shikira no obweri obwa khumanyinja khunyasaye kando nende khubala no bulayo bale lakini mwana kenyanga shirule moyo kuko nechire saindi no anafungula 10 no libere mathematical no bola ndenyanga calculator kabisa onyalo khula bundu no chonya kafwananga bu olango mundu no yanyasinja nechira nyasa basa no nyolambu sasa hiyo khulanya Bible ibolanga God loves a cheerful giver Nyasaye yanza mundu wana nende moyo omusangafu so ne anande sheria nende okufana bwenya kananga nomba enzusi bungwa kabisa obuheri bulanga ota nelano katane anafungula 10 khandi shiriya mwata umundu wa Nyasaye kenya amanyembu fungula 10 nyalo khurumikha mukanisa mwenywe lakini Nyasaye ni usetanga standards etyo khuyama esadaka ya khwananga ndalabola khandi kanisa yalo khurumishira mapesa kanja lakini nikaba sherusi jo kulonda nande standard ya Nyasaye tawe abantu bekanisa balarumikira pastor larumikira lakini shendo la khutsikha bita shikira Nyasaye setange standard ayengango moyo kuko shingale yayengo moyo kwa kai nabo lo mundu na ini lakini moyo kwa shikulisa sawa bosi baini lakini mundu yanyola ikhabi no unala nyola ta mundu Nyasaye kenya manyembu attitude yo moyo kuko shiyenyata ibe mathematical ta ibe nyanga obuheri bwemu kachire no ana fungulio la 10 nomba shosi sho ana ananga Nyasaye naye ngo moyo mbu umwana uno yayanza nomba ana atachirambu balasome list mukanisa abantu fulani bamala fungula 10 abantu fulani bakholanga namna hiyo no nyola shikulo bulaisana endota Orio mno Reverend Stephen Hamati uloma wako kwekia akaharoekia mu lunyala kubola hori mubwaha Orio mno mlori muherwa oingangara Air Western Nyota TV spindi na Meno Sanyo ndikulo maloma nende Reverend Stephen Hamati beremba rendi pastor Jacques Spisi yosukula Vihiga yecho kuingira muhungano kwene kuno engire ne sabasa kumberese khobhayosi kubure sauti yae pastor ambi rubore omera kao ndo banori ne bisebirambi nukulolana ambi asante sana vananga pastor Jaka rula esongolo ebunyole muikanisa lya Jesus Healing Center nyanji sipwesana kwa kana endo mrumiki wa mwami Stephen Hamati ndaka muika kama toka menjera kina liano embo kumakuwa kabola okulondakana nende biyano bye Nyasaye yenya abantu bayinyi mukanisa Orio mno mbere ndevere Reverend mbwe husina bandu bayini ebyana mo bayini 10% alonda saba kureberere nero wichere nkuri yabwena why should we tithe husina bandu bayini 10% wala kucheleba ninji cha late lakini Nyasaye wakakonya ndakholano ngalusibye Nyasaye luyali 10%
Mandiko kano si lyandikwa systematically bulai ochiaka khola mbuna mbutaya lakini kulola abarumiki banyasaye bachiyaka bokuranga noenga Genesis chapter 14 verse 18 Bible bola ne mel omuruchi wa Salem makandi omwesalisi wa nyasaye owemwikulu okusira yalera Abrahamu omukati nde ewaini namulamira ikhabi nambola mbu nyasaye owikulu okusira owalomba ikulu nende esibala alamire Abrahamu tsikhabi nyasaye wemwikulu okusira owakuhelesya obulechi khubasukubo yetsomibwe ma Abrahamu yahelesya Melkisedeki esi khuyibyo byosi ebya nali nabyo Bible bola Ibrahimu yahelesya Melkisedeki esi elikhumi nomanye ndo lwokhuranga amakuwa kano kalinende bwanyasaye yara moyo kwa Ibrahimu sikila sikulola kaundi ya nyasaye yabola Ibrahimu nuwola kumundu obukongo kuyombele holi oyinyesi likumita lakini nokaluka mustabusi ya Deuteronomy chapter 12 omnyali lwa 11 olola nyasaye nachaka kwesi abana ba Israeli amala kombu esieli 10 esie bindu byosi bya muli navyo vene birakwa vene miruko chamwaruka sibesi ko omushara ko lworungwa mapesa ko goliye milimo kenya ko inyeke sieli 10 ore kubwali sikira nesiyo nyasaye ne nyasaye abola makuwa kano nalamira abalawi ni babana babukulenge sieli 10 zino orula ku mikono cy'abana ba Israeli no manya balawi olwakwichesa ino abundu akholiano abalawi nabarumikhe banyasaye singo mrumikhi wa nyasaye Reverend Stephen Khamati omundu osokhole kasi wali kenyakha ayiniseli 10 chemikono che noenga Bible bola sichibusi ukulwana emikono cy'omundu lakini nyasaye ubukuye sikila ni kama kuwa nyasaye yaraka omundu abukule sikila sonyala ubukule seli 10 nyasaye chabukulewo tayi pakore makono ko mundu omrumiki wa nyasaye olihekulwa kandi Reverend Stephen Khamati na yecho kubola kandi sili 10 singe Bible bola na yayinyeko esili 10 a tithe of tithe kandi na ila kenya kazi kandi kwa nyasaye abukule ulwa nyasaye sikira nimbo nyasaye yakalaka noinga mu Hebrews abola olumrumiki wa nyasaye abukulambo nyasaye cha ubukuwe kulwe yako ni jukumu la buli mundu okuyinyeseli 10 sikila sina nyasaye wala kalibe mgo noenga mu Malakai abola nobula kuyinya obecha wala mwana Islam kulwe yako ni lila kukurula ku nyasaye abantu bayinyeseli 10 abola you are cast with the curse yani Islamo sili kuiwe nesiarula na kusilamo sindi norulemo mbwena orulamo chanende sili 10 kenyeka abantu bayinyeseli 10 sikila nelila kuli nyasaye amangana kayenya kakhole is a command from God awula umuntu nyana kubola ise sindi nende bwa Kenya kambule kuyinyeseli 10 ngise awendo wachiake ministry no Kenya kambule kuyinyeseli 10 tawe kana nwachake ministry oswarula mwikulu noronya asitaye baliye bakurangi owecha imbeli uwo Kenya ko yinyeseli 10 kumundu limbeli wula lweko nobula kuyinyeseli 10 obeto chicha inyuma wamalako kanyasaye no chaka kulere vita na nyasaye na chaka kulwana nguranu inyono ogono kosie mota kuleke kulwana na nyasaye winyeseli 10 kuleke kureba amareba bandu bareba benji mpesa kano baulo mkambi nabola makuwa keseli 10 ne babola sasa mkambi wakabane injala nombe tapeli mkanisa muno sasa mkamba kaba injira yo kunyola mapesa tawe nelira kukurula kunyasaye obenolo manani obenolo muinda obenoli nabyo nyasaye yenyeseli 10 neseli 10 sino siyenya kubindu byasili kuwata nabola oyinyeseli 10 abola mbo kuwele sisi inyako Ibrahimu yinye kubyali nali nabyo sikire lwana
omusuku ali naho pile Sodoma na Gomora namunule ebintu byali nali nabyo nolwaya lera ne Melkizedek namurula no enga mu Hebrews chapter 7 Bible bola Melkizedek uno sali nenda okutyaka yani ni Alpha and Omega ne kumanya Alpha and Omega ni Nyasaye ni Yesu ke Yesu ya murula fikira sina gihabi ebe hulamu bweskire Bible bola the promise that was on he blessed Abraham who had a promise yali nende ahadi lakini ahadi ila ebecha activated nende sili 10 kuya ke sili 10 ne sinde sikhongwe sili 10 sili sadaka chindi cho munda inyata siyabalwa senyaka noli ne myandala ye sili ngili 10 sili chichota noli nende elefu ndala ne myandala noli ekyosi no chaka kurumikira no sili kuinye sili 10 obecha wake kulumulyango kumsuku kulwana no wino no kusolemo lakini no bula kwelesya Nyasaye emyandala kuta mwelefu ndala ke 900 chisikale chicho lakini no liya 1000 kabolambu wivi ye Nyasaye ne Nyasaye na echa kula kulumsuku yeche munjuyo kula kesili 10 abantu ba Nyasaye kenya ka buli mundu ahinye sili 10 chibe chili chingoko kabekala matuma kabekala mbele kabekala mabele ke kaselo kurula mu ngombe chibe nchili chifwa cyo kwaya kurula mu mukunda kenya ko munda manye sili 10 sile syanjeta ne sya Nyasaye orio muno orio muno pasa Jack orio muno aya ako kasangasia sana nukuringala mahuaka maswali karebirwe mangi ne sana ule abantu bahola mirimo bakureba mbwe ohuyina sieri 10 bakareba yini onyola umshahara gross ama net yani kumuluya gross bamaanisha gross ama net arikureba ari ayini sende chosi chabanali pino lipango mshahara kwa 10000 oyini 10000 chosi ama oyini no bamaro henga NHIF NSSF ebo byosi Reverend Amati. Well, denye jakre akijana wanje jaki ya habola kidogo yanzi tusiye mbu Abraham niyo mundu wo hulanga na ini afungula 10 ne kachiranga abanda banji bakhandisha nyo mundu arebeta ndenya kumujibe nashiro kureba ikira abanda banji bareba nga fungula 10 ni ya Old Testament nomba ni ya New Testament ndenyango lolembu lwa Abraham ya hana mu Genesis is it 14 lila ko ka Musa kalika shiro cyaka hubawota ne efwe hula abana ba Abraham hulobu subiri mu Kristo Yesu honolo mwana wa Abraham mu busubiri mu Kristo Yesu kenyango hole akapapa Abraham ya hola Abraham ya ini afungula 10 out of revelation Nyasaye amfimbulrambu ohumbesi oluyali mahwa obuli bose bwe kholere ne byose bye kholere ya mwese revelation yali na dila ko ya Musa yali dishire kubaho Musa yali na shiro kubaho ho omundu urizonanga nabolambu ifungula 10 na agano la kale shamanyire shabolata shikira Abraham ya basiribo obulunji he was counted righteousness na haki yetu obulunji bwe burulananga ne Abraham ho obulunji shibulala one of the righteousness ambayo Abraham yali nabo ya na fungula 10 nechiranga sasa Hebrews ya Pastor Jacob bolanga sabasa bayibolanga mbu ano efwe hunyolanga ebintu bino lakini Nyasaye anyolanga mwikulu nechira olwa Cornelio ya ne bindu malaika ya rumu kwito kubora Cornelius mbu ebintu byo ananga mukanisa ebintu byo esinja bamanani byulire mwikulu byola mwikulu ndiena ya na asano nebitya mwikulu ho omundu anja Nyasaye kenya manyembu ohuina fungula 10 shikarama kwa Old Testament tawe na mahwa kaba subiri abana ba Ibrahim mbusubiri nefwe kula ba Israeli mbusubiri okubira Abraham kenyango mundu amanyendio now lihuwa lya gross na net shinga esie Stephen Hamati endi mwalimu ndandi kwande TSC kulinda umushahara kwanje kuli mu mara habiri kuli umushahara kwa jumla okulangwa gross okwa serikali TSC imbesija neshiro biro bintu byininja mune halaka NSSF sako national insurance yiyo omanye ebintu bino byosi bembolanga bya insurance bya sako nesu ananga ndaba authorize bahalake barusinja mushara kwanje lakini eshe ebungwa ni gross salary
Gross salary ni kwa pesa kanje kenyola anga kosi. Ebintu bya ananga bya sako bino bado na mapesa kanje na kabeza kakarure mu gross salary. Ebintu bya khala kwa eskalanga na pesa matititi. Ake eskalanda ko kenzia na ko ingo. Ne niko kalangu gwa net. Fungu la 10 obwatoto banyasaye. Shikenyange erusie mapesa ke eskale na kota. Shira undo bishara kwanje kwa bakule 10,000 gross ne eskalanga ndene ebintu bya habukulwa bya khala kwa eskalanga nende 1000 shenyalo kubukula 100 ire sadaka mbodembo mshara kwanje ni 1000 sije kulite 1000 ni 10000 bungwa 10000 siyosi mu 10000 umwene ngabanga mbindu byo mwene nderamu lakini amapesa kosi kenyolanga gross salary ni ya Kenya hanga enie fungu la 10 kama mshara kwanje kosi ni 10,000 intakana 1 erangire enie 1000 iri 10% ya gross salary kachire eane khembene ya fungu la 10 abwene ne ana emiandala sichira eneti yanje ni 1000 embetane ko reka jakaboro betanu wibire. It is true obetanga wibire kata pastor nyalo kulambu fungu la 10 none likali sana nechira onyalo kuini jamkanisa nejo lawe kabiosta chiro lo mwivi yani abantu bayengana bala 1000 ni nyingi sana kumbe amina 100 ni nyingi lakini nyasaye nangana bola Steve yebanga umuntu anyasaye kenyanga manye kuhoere kunyole kuinia fungu la 10 kuinia ku gross salary likwambu hola akanya saya nyashingala pastor jakabolanga iyo niyo security yefwe kula esyo musuko buyangu ishiro musuko nombi kazi yene okuiba okuira nendo hononi chonyalo kubola mbule hey ende kuini akufungula 10 God will understand tawe nyasaya nyala kuelewa lakini umusuko are on the loose umusuko shaelewa hata no lino musuko ala kunyweka. So the best ni kuhakikisha mbu ohore kanya saa yenya afadhali katanire school fees oane fungu la 10 manoti obore nyasaye lano nyasaye ndahana fungu la 10 omwana yenya hangatie keve girls next week nyasaye uhonyorie chichira china we are able to punish every disobedience when our obedience is complete ni wahola Kenya hanga lano hulirende tuoni yongi embere wa nyasaye lakini kama waizibire kandi witango kusaba mbe ku 10 bob ne waizibire mukolo ni kwata so obetanga we disadvantage we retanga position imbi kata no bola no runge fungu la 10 yokulonda nande no runge fine ya 20% ya Old Testament obetonya hane kitambo no hane 20% no beno umie. So the best ni abibia 20% kurulemu kuchometa mbu lo nyasaye ahwere mwenye kuba nendo obulamba ndo kusingira imbere wa nyasaye sawa sawa na shenya hanga mano opetition nyasaye no singire kubulungishi buwo no bora nyasaye esiye holanga kawe nyanga lano kupanira omundu uwo na maraise ndio okuyombo kulinda no birire mana no runge orio muno okay akona makalusio ama mekesio karieka honyera ahuniufu mulunyala kuwalanga kurika honyera ahuniufu kabisa harano maswali kandi kabandu bareba sana baraga bareba bari bikwani siwe mundu aini ndala hwe 10 ama 10% mbole ndi gift ama nyore scholarship anyore bandi sana bari mu betting ole mundu ahore betting na hirire 5 million arikure baswali kabarebanga bikwani siwe aini 10% kubindu byene bino who gifts scholarships ama sende chabanyorere kulula ku betting Pastor Ispisu amahuwa ka betting kanona betting nyasaye siyenya ibindu birangwa bahati nasibuta sikira urura mu Old Testament to New Testament liko lya kutenda mwani imani. Mungu anaweza weka anakufanya uone mambo yasiyoko kana kwamba yako, lakini pana kuchaka kuramo bahati nasibu wakabukula silingi 100 wakaraya obola ndakenya kulinda nyole tawe omsukuse tani enjisi abantu makwambi nenda basiana baraka benjira makwambi nesina banyale kurula mota omunenye nakureba na mapesa kene kano kachicha ena kikira no kachicha ena ne ko ebwakala na kukabecha karulena muna bola it is a business, but it is a business na huyu mtu alinende singa bindu bye kaya monomba makuwa kake kahola akamanyire ni khola mbundilanga ama paro kabana baraka
benjire mu nzira ino nomanye omusukanya la kusekelesya Karibu mwami, karibu mwami.